Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba uthaphi-ke. Mina ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamusha-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ungixhase ucindezele-ke ibhathini ukusubscribe nje akubizi imali, kumahhala nje ukhipha nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi-ke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje ngizoloku ngikulethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke ukuze ingakuphothi lezi ndaba ongakwenza-ke njengamanje ukuthi-ke ucindezele-ke ibhathini usubscribe njengamanje-ke. Udaba kulethele lona namhlanje laphana sekuvele kumlisa-ke laphana-ke waveza-ke itulo-ke le-M_K lokubamba-ke laba-ke abaqoshiwe ukuthi ngabe bebezele izikhundla yini-ke kwi-M_K. Kodwa-ke angifuni-ke mina-ke uthi wezwa ngami phela nje into engizoyenza nje ngizodlala-ke ividiyo-ke lana-ke yakhe lo mlisa-ke uzizwele wena ukuthi ukuthini-ke. Mina ngizocela laphana ukuthi masizwile-ke le vidiyo le sihlangane-ke laphana-ke kuma-comment section-ke laphana-ke ubhale-ke uvo lwakho kusicabangani-ke ngalokhu-ke kushiwo uye-ke lo mlisa. Ngabe uyavumelana-ke yini naye-ke? Ubhale-ke lapha kuma-comment section-ke masicindezela nebhathini nje usubscribe nje akubizi imali, kumahhala nje awukhiphe nesenti-ke elimnyama-ke leli kwenza ukwazi phela ukuthi-ke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje silo sikufakela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke ukuze ingakuphothi lezi ndaba ongenza-ke njengamanje ukuthi-ke ucindezeleke lelo bhathini usubscribe njengamanje-ke. Nayo-ke le video-ke awuyithokozele. Ekuseni babafowethu ninjani? I hope niyaphila. Le iya directly to amasosha omkhonto wesizwe. Masosha omkhonto wesizwe kunento engizonitshena yona. Ningabi weak. Nalinge nje nibe weak. Ninyakaziswe izinto ezingathi ishu. Uyabo? Khona le saga le esanda kwenzeka nje manje. Lena ethi kunabantu abakhishwe kumkhonto wesizwe abawu18 ba replace. Siyibonile we confirmile uNhlamulo Ndlela as i-national spokesperson somkhonto wesizwe. Now that means into ekhona kwangempela. Now nansi into engifuna ukuyidlulisa kunina. Ake sibaboneke laba bantu ebebeclaima ukuba umkhonto wesizwe ukuthi mabe strishwa or bencuntwa impiko zezikhundla bayahlala yini eqenjini noma bayabaleka. If bebaleka bebengewona umkhonto wesizwe, if behlala we might just trust them ngamanye amalento zama-position. That's the only way sokwazi ukubona ngayo ukuthi umthetho wakhona labantu abaxoshiwe umkhonto lo oxoshiwe noma ama-opportunist abengene phakathi ngenxa yokuthi azofuna ikhundla. Now kwamkhonto wesizwe-ke it's either uyasebenza or else you get out. Iyacaca nje ukuthi it's either uyasebenza or else you get out. La sizoseva abantu azile ngama-position. So whoever osusiwe kwi-position asimbone eqhubeke bomkhonto wesizwe. Uma engaqhubeki bengewona umkhonto wesizwe akaqhubeka aye kwamanye amaqembu because vele ubeyilelo qembu la ubeze ngokuthi uzothola i-opportunity yokuthi akwazi ukuthi aseve kuleyo lento zale kuleso sikhundla leso. But ayikho enye indlela. Iyona ndlela esizokwazi ukubona ngayo because at the end of the day akekho umuntu ozositshela ukuthi umkhonto wesizwe kodwa mayethathwa ama-position away from kuyena then akasewona umkhonto wesizwe. Hayi kusho ukuthi vele ubungewona from the start. Asibaboneke bafowethu. Ngibonga.